On je gasio cigaru od mene. Moje curce čupa, evo to. Ja sam jučer dala izjavu tu MUP-u. Mene nije niko. Mama, što plaćiš? S ocem nemam kontakt nikakav, a s mamom imam, ona mi pomogne ovako kad može, kad ne može. Da ja nemam pravo ni na dječji, ni na socijalnu, sve dok ne budeš skrbnik, ja? A to kad će biti, ne znam, evo ja sam... Baš nikako pravo nemaš za primanje. Jedino što sam imala pravo na jednokratnu socijalnu pomoć. Mama, što plaćiš? Da, što plaćiš? Eto, je li sad dobro? Nasrto je na mene kad sam bila trudna s njom nožem, gasio cigaru od mene, ove curce moje iz prvog braka čupao za kosu. A ovaj prvi nos je ostavio jednostavno i otišao. Oženio se, mi smo se razišli, ja se udam ponovo, hajde nadi da će biti bolje, međutim ono samo još gori. A poslije tog braka ovaj drugi? Da, ovaj sad iz kojeg imam ovu curcu. Hajde idi u sobu. Uglavnom ti si riješila na kraju da ostaneš svojom djecom, da se boriš. Naravno, ja od svoje djece odustat neću, šta god da se desi, ja od njih ne odustajem. Ja sam dijete razvedenih roditelja, tako da znam šta znači kad dođeš u školu i neko ti kaže hej, meni je babo ili mama, nebitno, pokazala zadaću, te vidi. Šta bi ti najviše željela da imaš? Ja bih žela da imam bolju kuću svoju nego da živim u Uvčik. Dobro, tekst. Šta se radi? Ja sam Hidajeta. Mamice. U kuću, hajde. Ovdje živiš, ja? Jes. Hajde, našao sam, dobro je. A šta vam je kliza ovako dole? Jel ovo inače ovako, mora se zalet malo auto, ne? Tu se mora i ljetje isto. Aha. A ovdje živite, ja? Jes. Dobro. Ja sam sad isto izlazila po jednog čovjeka, donio nam donaciju hrane. I sad ovdje, kako živimo, ja sam čuvala jedno dijete još pored njih. I sad bi uzela još 3. Znači, slučajno, ako čuješ, ako ti ko stavi oglas u Zenici da je 3 djeci, znači uvajem 2, 1, ja ću uzeti. Jer ja ne mogu ništa drugo raditi. Ja njih nemam kome ostaviti. Na neki način dobili smo informaciju, ti si samohrana majka. Jeste. Ja, koliko djeci? 3. Kako se zoveš prije svega? Zovem se Hidajeta Smriko, imam 3 djeci. Najstarija ima 6, srednja 5 i najmlađa 3 godine. Odakle si inače rodom? Inače sam iz Zenice, iz Lokvina tačnije. Sad živimo u Zenici, živimo pod Kirijom. Ovo je znači tuđa je kuća, jel? Ovo je polovica kuće u kojoj živimo. Pod Kirijom nemamo nikakva primanja jer nemam pravo ni na dječji ni na socijalnu pomoć. Iz tog razloga što još nisam skrbnik. Evo papiri da sam predala tužbe, ima i molba za urgenciju da je predata, ali sve je još na sudu, do mene nije, do njih je. Koliko si već, mislim, kako si sama s djecom? Pa moja Amela je imala mjesec dana, mjesec možda i 15 dana, kad smo ostale same. Sad joj je 3,5 godine. Znači, sve vrijeme smo same. A drugo, ti imaš 3 djece iz 2 braka sretna, jel tako? 2 iz prvog, 1 iz drugog. Šta je reći? Iskreno, najgori problem je taj krov nad glavom. Svi koji su nama su radili apele, hvala im svima koji su nam pomogli na bilo koji način. Da, imali smo apele za namještaj, za hranu, za kirije. Znači, narod je pomogao, koliko je ko mogao. Ja, ako mi god sam pitala da nas snimi za taj krov nad glavom, ja ne tražim vilu, ja ne tražim stan. Ja sobu jednu i WC kad bi imala sa svojom djecom, ali da je naša, da me niko ne može istjerati. Da mi sutra niko ne može, ni mene odavde niko ne tjera. Ali ja kad gazim nema da im dati kiriju, pa on voli uselit nekog ko će mu i davat nego mene koja mu i nema.
Ja, ili, hajmo reći na neki način, neizvjesno ti je stalno. Neizvjesno mi je iz tog razloga što preko socijalnog nemam nikakva primanja, njih nemam kome ostaviti. Da bih ja išla raditi, da bi nešto. Koliko si rekla godina da imaju svi, njih 3? Najstarija 6, srednja 5 i najmlađa 3. Najstarija trebala krenuti ove godine u školu, međutim nisam je upisala. Jednostavno, prvo nisam stacionirana. A ne ide u školu dijete? Ne. A trebala je početi u prvi? Trebala je početi u predškolsku. Tako da sam je ostavila na godinu da ide s ovom, ne bi riješila išta, jer ni u školi mi neće dati da je svako malo prebacivam s kirije na kiriju. To je s mjesta na mjesto. Jesi li inače prije radila išta? Čuvala sam djecu do unazad nekih 2 mjeseca. Međutim, nisu mi platili i 8 dijete vratila. A od nekog drugog djecu čuvala? Da. Isto sad bi prihvatila čuvat bilo čije dijete, 1, 2, 3, meni to nije problem. Samo da ja svoje djece zaradim, da ne tražim ni od koga. A to voliš raditi ili? Pa ja svakako imam svojih 3. Aha. I onda meni nikakav problem ne predstavlja i to 4, čak sam i čuvala sam i 4 djece sa svojih 3, to je 7. Mislim da su kod mene oni bili 7-10 dana, jer tako je njihovim roditeljima trebalo. A meni to ne predstavlja nikakav problem. Da. Ja sam svakako u kući sa svojom djecom, zašto ne bih čuvala još 1, 2 i zaradila svoje tako da nijetkog ne tražim. Daj mi reci, molim te, prije ste imali, vjerovatno, kad ste imali sa sobom supružnika, imali ste gdje biti, jel tako i tako dalje. Ovo je sad baš neizvjesna situacija. Situacija je stvarno, ne znam kako da vam opišem, kad shvatiš da svoje vlastito dijete, ja nisam je smjela upisati u školu. Ja znam da će biti to super. Jel to ovdje negdje blizu ili? Imam u školu dole, Njović, evo vidjeli ste sad kako ste vi uzašli. Pa Boga mi nismo uzašli, došli smo pješke. Znači, tako će isto biti njoj još pješke zimi, odavdje joj je sić baš je ružno je, snijeg nije, ali se nije moglo. Snijeg nije, ali se nije moglo. Sad zamislite kako je zimus. Tako da ja nisam smjela upisati prvo jer se nisam stacionirala na jedno mjesto. Ja ne znam hoću li ostati ovdje. Koliko si već ovdje sa djecom? Ovdje sam od marta prošle godine. Od marta? Skoro godinu dana. Skoro. Pa zgodno je. Imaš dobre gazde, sigurno, jel? Gazde su stvarno, njima se nema šta reći, oni nama iziđu u susret i sačekaju me i progledaju kroz prst, ali ne treba biti bezobrazan. Kako bilo da bilo, ne treba biti bezobrazan. Sad koristiti njih, jer sad vam kažem, oni kako god su izdali meni, ja kad ne madim pare, oni će moći isto tako izdati nekom drugom. Naravno. Jesi uspjela barem, evo, izvim što te pitam, ali uspjela si barem takva okolnost, jesi uspjela do sad prema njima biti redovan, plaćiš prema... Jesam. Jesu. Prošle godine nam je žena pomogla stvari i kirija nam je riješila. Znači... Neko odavde, ili? Da, žena je se zauzela za nas, tada ona nam je pomogla, pomoglo je nama još naroda, ja ne kažem da nije. Ali je ona pomogla i podigla mene i psihički i fizički i podigla mi djecu i pazila na te neke sitnice i pomogla nam za namještaj i za te kirije. Baš je došla u trenutku kad sam već bila pala psihički više. Jesi imala, nekih problema uz to svoje, jel, vjerovatno nešto se desilo? Imam nekih problema sa bivšim mužem, jednim i drugim. S jednim sam imala samo jedan problem, to je ovaj s kojim imam 2 curice. To je bio problem koji smo mi već prijavili policiji, eto. Tako da sad sam čekam skrbništvo i onda nadam se da više problema neće biti s njim. A s drugim mužem je bilo u pitanju preteće pismo koje on meni poslao zato što sam ja tražila skrbništvo na svojim djetom. To jest na našim zajedničkim djetetom. Imaš tu pred sobom neke papire, želim se da nam pokažeš Da, želim da vam pokažem to, znači da ne bude narod da kaže da
nisam ustala da predam za dječji, da nisam nešto, ja nemam pravo, evo vam jedna tužba za skrbništvo djece, evo vam druga, evo vam da je zapremljena urgencija, sve znači možete pogledat. Međutim, meni direktor socijalno kaže da ja nemam pravo ni na dječji, ni na socijalnu, sve dok ne budeš skrbnik, ja? A to kad će biti, ne znam, evo ja sam... Baš nikakvo pravo nemaš za primanje. Jedino što sam imala pravo na jednokratnu socijalnu pomoć, nju sam podigla, mislim prije mjesec i pol. Koji je to mislim, u kojem sve periodu je to moguće da ostvariš moguće da je 2 puta godišnje, jednom pa onda mora proći 6 mjeseci pa još jednom i to je to onda nemate. Svako pola godine, jel? Da, ali samo jednom. Koliki je to iznos? Ja sam dobila 200 maraka, to zavisi od članova. Pa šta ti to može biti? Dajte. Zašto to može biti? Na 3 djece. Iskreno, meni je najviše otišlo za lijekove sad u januaru. Tebi? Da, mi smo bile bolesni, naišao je neki virus. Tada mi je pomogla tetka i njena kćerka, znači one su oko djeci, ja sam ležala ovdje glavi, nisam mogla držati. Tada su mi pomogle one da jednostavno napravi djeci da jedu. Gripa je bila jako teška, tako da one i sad kašlju. I ja i dalje kupujem sirupe, šta ću. Je li bilo ovako, spomenula si ti pomoć na neki način, mislim, u ovom periodu? Mi smo sad u ovom periodu za Ramazan dobili eto i danas donaciju za hranu. Nije nam problem hrana, evo dobile smo do prije Ramazana, možda smo bile malo tanje s hranom, ali sad smo evo dobile i danas je stigla ta donacija sa hranom koju isto možete snimiti. Znači, dobri narod Raje pogurala malo, jel? Da, oni su nas stvarno pogurali s hranom, riješili su nam i račune. Eto. I dajte dojavilo ti trčati s Kirije na Kiriju, jel da? Ja sam pod Kirijom od svoje faktički 16. godine. Koliko je to sad? Hoćeš da kažeš? Sad imam 23. Znači, moji roditelji su se rastali kad sam ja bila dijete. Nakon tog situacija takva kakva je bila, Helenej se Ramazan, ne treba grešiti dušu. Svakom svači, ali... Imaš li kontakt i s kim onaj? S ocem nemam kontakt nikakav, a s mamom imam, ona mi pomogne ovako kad može, kad ne može. A majka tu negdje živi, jel? U Cazinu živi. A u Cazinu? U Cazinu je udata, otac se oženio, eto. Ostala familija? Imam 2 sestre, opet su udate. Svak živi svoj život. Maja. Uglavnom ti si ovdje, boriš se s djecom. A šta ću, moram. Nema je nikog drugog sem mene. Znači ti sad čekaš da ovladaš sa pravom za skrbništvo, tako? Da dobiješ pravo. Da bi mogla im ostvariti makar taj dječji doplatak. Da mi reci kako je bilo, spominjala si da si imala neka fizička maltretiranja, mislim, Imala sam problema sa Amilonim ocem. On je gasio cigaru od mene. Moje curce čupa, evo to. Ja sam jučer dala izjavu tu MUP-u. Pošto sam ja prijavila to njegovo prijeteće pismo, jučer su me ponovo zvali u MUP i to vam mogu papir otići izvaditi. Nisu mi dali nikakav, ali mogu otići traži prepisku. Da. Zvali su me da dam izjavu kako je bilo u životu s njim i da li želim da ga krivično gonim, što naravno želim. Zbog tih vaših... Zbog tih, prvo zbog tog što nasrtuje na mene kad sam bila trudna s njom nožem, gasio cigaru od mene, ove curce moje iz prvog braka čupao za kosu. A ovaj prvi nos je ostavio jednostavno i otišao. Oženio se, mi smo se razišli, on je sigurno oženio.
On, stvarno, jedan problem sam tog nam nije napravio to dole kad je opljačkao tu kuću u kojoj smo živjeli na čuvanje. Od tada se više niti javlja, niti išta. Pa desilo se tako da je. Desilo se, mi smo dole živjeli na Pišću. Pišće vam je, znate li gdje je Zeničanke? Iza Zeničanke, tu smo mi živjeli u kući na čuvanju, on je ušao, iznio plazmu i to sve ima zabilježeno u MUP-u. Iznio plazmu, iznio moj telefon, sve što je mogu prodati. Iz vaše kuće koji ste živjeli? Da, bilesi i produžni kabel je čovjek iznio. Od svoje djece i produga. U koje su bili razlozi kad saznate? Policiji je rekao da je to prodao za druge. Da mu je trebalo da je prodao za druge, nama to je kad vraćeno, ništa. Eto. I čiji si okrenula list? Ja sam okrenula list u nadi, hajde, udaš se ponovo, kaže, lakše će ti biti, pomoće ti djeca, ovo ono, narod ko naroda i ja mlada. Ja mlada si, to je djeci. Ja se udam ponovo, hajde nadi da će biti bolje, međutim ono samo još gori. Pa poslije tog braka ovaj drugi? Da, ovaj sad iz kojeg imamo ovu crcu. Međutim, sad se više ne bi udala kad bi... Ne znam ti šta se desilo, znate onu staru narodnu, kaže kad te zmija ujede i gušter se boji. Nama je stvarno jedini problem to, hajde ja ću se snaći, evo, ima i dobri ljudi koji će mi pomoći za hranu i snaću se i na godinu će mi krenuti u školu i vidjet ću neki kompromis, makar da uklopim da odem očistiti, ja bi onu pobjela dok su ove dvije u školu, povećaju sa sobom i ode da očistiti nekom nešto. Ali ja koliko god da radila, ja nama mogu zaraditi za doručak, ručak, večer, ne mogu za kuću. Ne samo kuću, ne mogu ni za jednu sobu, meni je soba i WC dovoljna svima. Ja je sama, nema koji. Nemam nikog. Bukvalno što se tiče toga mi pomogne, nemam nikog. Ovdje gore imam komšinku, ne znam jeste ugledali nedavno na Tata Bradje snimana, ima 2 djece, završili su specijalnu školu. Nju zamolim da ona dođe ovdje i pripazi na djecu dok ja odavdje strčim dole sad od kružnog ovako tamo pravo je ona pošta. Dok siđem, sam platim račun i odmah se vraćam kući. Znači, bukvalno nemam. Dam ih komela. Nemam mjeseca matika koja se udala. Tamo ona se u duše udala prije nešto što sam ja se i udala i počela rađati. Ona kad može pomogne, kad ne može šta ću, ne mogu joj duše ščupati. Gdje vidiš izlaz na neki način? Šta ti je nekako? Šta ti je sad ono što ti je nekako najviše, što kaže čovjek tišti na neki način? Pa jedina želja je meni da imamo svoj krov nad glavom. Kakav god bio, ali da je naš. Da jednostavno rad glave ja ću sebi i očistiti i zakrpiti i svašta, ali da je naše. Da, ne moram danas misliti, hej Bože dragi, sutra, prekustra, nebitno, doće kirja, a kuću onda. Ovo ostaviš ovdje. Da se desi dan, kad ja ne vadnem platiti kirju. Ja sam svojom djecom samo platiti. Ja nemam kuću. Meni su jučer kad sam dala tu izjavu protiv njeg ponudili jedino sigurnu kuću. A zato što nemam poslao predsjedničko pismo, ja sam ga prijavila. Socijalna radnica koja radi na slučaju između mene i njeg za moje malodobno dijete, mu je dala moj adres. Ne može! Kako misliš, u stvari ti si bila, ti si trebala u stvari da bude zaštićena, da se ne znaš gdje si, jel? A data adresa, jel? Pa mi smo iselili odozdo i nisam imala kontakt s njim nikakav. Međutim, ja sam mislila da oni njemu neće dati adresu nikako. Dobro. Što je bilo očekivano u takvim okolnostima, jel? Da, što je bilo očekivano, znači prijavljivan se za nasilje, za sve što nešto ne treba ti dati. Međutim, ta socijalna radnica je njemu dala adresu. A jesi nas imali kome požaliti na te stvari? Požalila sam se jedino policiji i u socijalnom kad sam se požalila direktoru, oni su stvarno odmah reagovali
i rekli su mi da će razgovarati s njom, da napišem na papir sve što mi je rekla, pošto je ona dobila valjda predmet taj moje tužbe i onda kad je izišla ovdje kaže mi on je vas kao tražio, mi u socijalnom nismo znali gdje da vas nađemo, sad kad smo dobili vaš predmet to nam dobro dođe. Dobro dođe za šta? Da bi nakon par dana meni došlo prijeteće pismo od njeg, sad znam vašu adresu, sad se smijem, smijat ću se još više, nemoj to napad. Dobar. Hajde idi u sobu. Uglavnom ti si riješila na kraju da ostaneš svojom djecom, da se boriš. Naravno, ja od svoje djece odustat neću, što god da se desi, ja od nje ne odustajem. Ne vidiš izlaz, jel da je nikako u tome da eto, ponuđena ti je sigurna kuća, ti ne bi to nikad prihvatila. Ne bi zato što u sigurnu kuću bi mogla ja određen period, a moja djeca vjerovatno u dom, što ja ne bi dozvolila nikad. A smatraš u jednu ruku i sposobno, vjerovatno da se izboriš za sebe i za njih, tako? Pa, iskreno. Ja viš mu pozitiva ovako. Iskreno, ja svoju djecu imam osjećaj, ne samo da imam osjećaj, ja sam rekla ja ću i životom braniti i od jednog i od drugog, i od bilo koga. Tu oslonac će imati u mene uvijek. Ja sam dijete razvedenih roditelja, tako da znam šta znači kad dođeš u školu i neko ti kaže hej, meni je babo ili mama, nebitno, pokazalo sada ću tebi nije niko. Tebi nije niko. Ili kad kaže mene babo vodio na fudbal, dječac ili mama negdje. Mene nije niko. Mama, što plaćiš? Iz tog razloga ja nikad neću dopustiti da se moja djeca osjećaju ugroženo, da im nešto fali, da... Čuja. Curce su fine, onako ljubke su, interesantne su. Jedno blago, baš... Mama, što plaćiš? Da. Eto, je li sad dobro? Čekaj, Tino, ja sam da bude slijepa. Boriš se, borac si. Baš si borac. Ne odustajem ja. Bude i tako malo čovjek u teških momenata, vjerovatno nakon svega toga. Hodi ovako, sad ću ti ali vi sebi nađete oduška, vjerovatno imate tu snagu, dobijete. I teški, sad vam kažem, meni trenutno, znači što se tiče, imaju mi hranu, nisu gladne, nisu žedne, ali mi je najgore to za taj krov nad glavom. Ko mi god sam kad rekla, kaže veliki je zalogaj. Čekaj, ja ne tražim ništa, ama za vas. Mislite, niste imali negdje da se ispričate na ovaj način? Ne, nikad nas niko, znači nama, i kad su snimali donaciju, to je bila donacija hrane, donacija u novcu, ali... Pa ja neko ono baš ko vas nešto malo i poznaje i tako, preporuka i tako dalje. Niste uglavnom do sad nigdje imali priliku ispričati svoju životnu priču? Ne. Nismo, nažalost. A život je pred tobom, slušaj, i pred njima. Vi ste mladas, znači one su tek stale na svijet. Mi na neki način, evo, snimamo razne priče. Nismo mogli odbiti na neki način kad smo dobili tu poruku, kad smo dobili tu informaciju, nismo mogli odbiti da se ne čujemo. Gonim dokle može. Kad zapne onda napravi kafu, prespavam, sjednem, isplaćim se. Eto. A dočekala si nas osmijeh, onako si ono pozitiva sti? Uvijek.
u životu, znači šta god da se meni dešava, kakva god situacija bila, ja sam uvijek s osmijehom. Proguta čovjek I dosta osoba meni kaže, joj Damija, sam bit ko ti. Na tebi se ne vidi, taman da te ovamo gazilo, ne znam koliko ti ovdje se prikazivaš s osmijehom. I uvijek sam tako. A ja, život te nije mazio. Džaba, život me nije mazio, ali nemam ja od tog ništa što ću ja sad srest vas na ulici, plakat. Daj da se nasmijemo još ovo malo. Što te je bilo sti snimit? Ne znam. Nije jednostavno stati i ispričati svoju priču. Nije jednostavno ni tražiti od nekog nešto. Džaba, ja cijeli dan nisam jela. Jednostavno mi želudac igra. Šta će to biti? Kako će to biti? Na neki način mi uvijek kažemo, ima dobri ljudi širom svijeta. Uvijek se nađe neko da pa možda imamo slične životne okolnosti. Tamo ljudi pišu tako te stvari. Pa na neki način, pa možda ljudi prepoznaju baš u ovoj priči pravu potrebu i jest potreba da se pomognete na neki način. Hvala vama što ste izdvojili vrijeme, što ste došli. Jednostavno pomogli ste, vi ste nama već pomogli tako što smo vam rekli sve što nas tišti, što nas boli, što. Čuvajte se, čuvaj svoju djecu i vidimo se. Šta bi ti najviše željela da imaš? Ja bi žela da imam bolje kuću svoju nego da živim ovdje. Bolje mi je tu. A voljela bi da imaš svoju kuću, jel? A neko da mi budem ovdje. Aha. Imala bi gdje da se igraš, jel? Da. I da imam ljulju. I da imaš ljulju? Da. Ja sam čuo da ste vi napravili neku ljulju. Male djevojčice. Od škipa. Od škipa? A od štrika napravile? Gdje pokaži to? Hajde sam pokaži. Jel kroz prozor? Kaže, napravile su djevojčice ljulju. Ne mogu da vjerujem. Ne smo ovdje napravili ljulju, da nemamo drugog mjesta. A nemate drugog mjesta? A napravili ste od štrika ljulju, jel? A, vidim, svezale, jel? Sad je malo kiša, pa ne može. Pa kako ste napravili to? Pa fino. Pa fino sad se ovako populano puste i onda je zavezala nešto. A zavezali ste se ljuljale? Da. Jeste, svaka čast. Mene sad pompa da ulotim nebu. Svaka čast. Bravo. Znači ima onaj, hoće pomoći, jel? Danas smo evo dobile donaciju sa hranom, momak želi da ostane anoniman. Ovdje pored ovog svega fale još igračke koje eto djeca se igraju. Lijepo Ramazan pomoć ljudi, jel? Allah da i nagradi sve koji su pomogli, sve koji nisu, da nam Allah olakša svima. Amin. Amin. Raja, vidimo se. Kaže vam Čiko, vidimo se, ajde vrati se. Vidimo se. Tu, bravo. Gdje ti je ljulja, pitate Čiko? Jel to ova? Jes, to je to, njihova ljulja. Ovdje znači ste vi u ovom dijelu pola kuće. Da. U ovom dijelu ovam. Pa ja. Hajde da ću pokažem ljulju. Hoće da pokaže ljulju? Jeste dobro napravile čovječe, Pravo. Pa na šta sjednete? Da. Kako napravite? Na šta misliš? A tako sjednete? A, nisam shvatio odmah. Znači, vi ste ovo isplele, jel? Da, ali hodim gore da vidim. Šta ću gore vidjeti? A, kako ste svezale? A, bravo. Kako je tamo? Iako zove. Šta si ovo napravila, Bona? Hoćeš se uprljat, nećeš. Bravo, svaka čast. Šta znaš? Hoćeš past, nećeš. A vi ste navikle baš, a ovo nemojte puno. Nemojte puno. Svaka čast. Baš ste dosjetljive.
Raja, vidimo se. Ćao. Ćao i vama. Sretno, žive, zdrave, bile. Ćao, haćemo. Voći, haca, I dajte, borite se. Hoćemo. Borite se, vidimo se. Vidimo se. Čuvajte se, Allah mani. Pozvat ćemo u Raju, evo i pozva da vas podrži. Tamo. A? Ako ima dobri Hoćemo. ljudi da nam pomognu. Mala je rekla, Hvala želja mi je. ljudima koji pomognu. Mala je rekla, želja mi je kuća. Pa eto, ako Bog da. Ako Bog da, inšala. Bude na fakije, bit će i... Vidimo se, Raja. Kišobran. Jel? Yes. Družite se, budite tako fine. Budite mirne. Igrajte se. Jel okej? Ha? Jel to okej? Da. Ćemo se dogovoriti da budete dobre uvijek. Koji sad? Okej? Evo, daj ti 5. I ti. Mama u Može? domu. Da, Bravo. ako sam je ćeš ovo.